الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مي درس مسلمة كبيتي مي مسكتو كاميجا كوريا كم عادي تدوه غير مغرب نما دفوقا كوريا جندم من ديا سلسلة درس إن شاء الله. میریم فشار گانکس کوریان هوری هفته تا کوریان هفته تا ہوگا میدارس ہوا کوریا گندیو مگه هیو توفیق الله سبحانه وتعالى دبونگ دی دعا کرمو اگوتو کے ماتین ہما دارس فشانا میگه هرنگا دوس کورین می ام فاهم می سلسلہ دارس کے تیرے دارو ہے گالونو می مسکتو کا واہ کا دکا فوانی ایرس اگوتن میار می فطور بندان رکاتری روگا کے سببوں مسکتو کے جماعتا ادی فورا بندو کے سببوں دارستبس مدوکنو کے دیوم فاوگا ادوم فشی کے میدانی اہم ویما می موضوعا ایرو گالونو کے دی حساب واسلم کے کورین انیکاوس alonmen nami baddal kofawa halata gulegotum kuda eche dannawada nangei balitaka mifada wabatauga alonmenge visnu alona muslimunna viti alonmen denegannje kantataken hure kurige daruska sewa kalonama alialwa da fawana henname sadivesama mi covid nawarage roga ke sababun kurimatiwa nutanawaskama balimadukan adis misonga meduga en hinduga mikama meduga alonmenge aqida baatam vi gota alonmen dini gotum miyamedu visnamvi kantatta alonmen denegatum muhimu eme mama ege deti nukta ka ali alwadu mafoga alono darusa gen kuredana gotum emme furtam kamaka alonmen miduniya ga kurimatiwa komme kamebes musibat tavyas adi ni'mat tavyas fagatikama dulahokam vyas adi datikama undagukama nutanavaskam vyas mifada komme halata kives Allah subhanahu wa ta'ala ge mimmaru fulun alon mena kurmati wa kantatake qado gadaran imamumaki iman kamuge rukunta weteren himene rukune eme malon men muslimunna vi hindu emme furtamanu alon men දන්නම් වේ කමකි අලොනමන්න වබාය රෝගායෙන් අද එනුම් කම අලොන කුරින්ද නැෆදන් නියමත විස්මි දුනියග කුරිමතිවා කොම්මේ කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ කදා ගදරුගේ තෙරෙන් හිමන ඒ ඉලාහගේ මින්වරු ෆුලුගේ තෙරෙන් අලොනමන්න කුරිමතිවා කමෙක එෆදන් විස්නුම් ගෙන්ගුල මියක වෙජ්ජනම මිදුනියග බොඩු එවස් කම නොන්න ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ මින්වරු ෆුලන් ඊමාම් වානම ඉන්සාන වනි ඒ මින්වරු ෆුලගේ තරේග ඒ ඉලාහු එන කුරිමති කුරවි කොම්මೆ ಹಾದತක තයාර වගේ එන හිංගම ජේකලන රුහේ ෆද නියමත නොත හේකම මෙදොරජනම එන කි ඒ ඉලාහු ශුක්‍ර වෙරිවා ෆරාතක කමුග වෙගෙන්දේ ශුක්‍ර වෙරිවා අලුන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නියමත ඉතුරු කොද්දෙවා අද එනාය මුසීබාත ඉම්තිහාන බලිමඩුකම ෆිතුන වෙරිකම කුරිමති වෙජ්ජනම කොම මුස්ලිම කසොත එකංකම් ගා කෙත්තeri කමයක දෙමිහුරුමේ එම් වෙජ්ජනම කෙත්තeri කමුගේ ධර්මය කි එවස් මිම්බරෙ නැති කෙත්තරින්ගේ උජූර දෙවනකම අජුරු දෙවනකම වන කුරාන ගංගාෆ හැමෙම ලොබත අඛුම් මිෆද komme roga komme balimadu kamek gan salon me mi aqida qada qadara imamu memwaru fulan imamu ga aqida alon me hitu ketere gonnanje mi roga ge birore kam filagen nude roga ge er raala foga ane raalu e variant foga ane variant abadwes aduivem midani denganna variant ge nurakkaterekama birorikama bode adi feture de ma avahe ekankaman alon men kurimati la hinduga alon men handan kuramvi tauba suratuge fansas evvanatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fa basulu ila wahi kurabani qul lan yusibana illa ma kataballahu lana
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون كذلك فن विधानोश الله علمنا ليووا فوا منبر كروا فوا كم منوي علمنا نجهنته එකදාංගේ علمنا එහිතරේ වඩිගෙම්වා රස්කදාංගේ මුමිනුන් හැම එකනේ අල්ලාහ් වකීදු කරවශ්‍යකම අලොන්මන්න මේ දුනියක කුරිමති නුවාන අල්ලාහ් තාලා මින්බර කුරවා ෆවකම් මෙනුයි ඊමාන් කමුග අලොන්මන් තිබෙන්ජේව එකමකු මෙවාක මෙමෙරුමුන් දන්නවරු ගලොන්මන් හදාන් කුරම් විකමකි බයියා අද බලීගේ ෆරුවා විස්ලවා ෆවනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस फुल के माना गवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बली लेवी अदे बली के फरुआ लेवी वस इलाहु इफ्तिबामिम फरुआ कुरश बेस फरुआ कुरश है बेस फरुआ कुरुमकी मिंबरन ईमाम व नत क़दा गदरन ईमाम व नफी कुरा या तारुजुआ कमेन्नु मिंबरन ईमाम व मीहकु दुनिया के दिरिउलुमुगा सबब तो गे हिफानी अलनबेन दुनिया अवमुगे कुरिम මෑමියාගේ මඩුග ඔව්වා අලොනුමෙන් නබ්බනි මිදුනියගේ අලොනුමෙන් හේද කුරාන උමුරා අලොනුමෙන් කාණේ රිසුගා අද අලොනුමෙන් අමල්ත ලිව්වා එහෙන කමකු අල්ලාහ් තාලා මින්බර් කුරවි රිසුකෙන් නුනේ නුදිබේනේ කියා අංගුරාලේ මසෙක්කන කොහොරුමක දින් අමුර නුකුරේ ඒලම් කිර් කුරාන වහය කුරමනි නමාදු නිමිජ්ජනවා ෆයිදා කුදියතිස් සලාතු නමාදු නිමිජ්ජනවා ෆන්තශිරු ෆිල් අර්ද් තබෑමෙ බිම්මතිකා फेतुरी कने बिम्मती के कि कंगोल तक हिंगा बिंगा में ओले अल्लाह ताला के ए नियामत तक एदि मसक कुराश मसक कुरमा बने अंगा कुरान का बस आदि बेस फरवा कुरमा बस बने अंगा फेकमको मिम्बरन ईमाम वा मीहा को वेज्जनमा एना के अकीदा तदोगतर ईमाम के अकीदा एना कबूल कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए शिफा देवाइदा अलो तो कौन कुरान मसक बेस फरवा कुरान एकमको शिफा देवा इला के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए इलाहु देवी शिफा नुने इंसान का नुदिबे हम मिया को गेल्लु में विस आदि फायदा विस लिबुम वनी मैंगलो के हजरतुन कन कबूल करन जेबा आदि एफस कमें ए इलाहु के इल्मु के तेरे मेनु इन हंगाने कमा हेयो मिंवरा नुबा मिंवरु दवाफनी मीस्तकु इम्तिहान कुरव मट्टका कमा एक तरह एम्मे हेवगेम्मा बयकी मुसीबातों के वगुत गाया आदि फागति कमा फसेहा के वगुत गावस अल्लाह ताला एंबुरी रुजुआ बयकम कमुगा अलोन में हंदां कुरजे अल्लाह ताला वही कुरबनी वला नब्लुवन्नहुम बिल हसनाति वस्सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन हेयो गोत्तका नुबा गोत्त मेदुएर कुरबाति मरस्कांगे औरन इम्तिहान कुरबान मी दुनिया के दिरुलमा की इम्तिहान ए एम्मे हेयो अमलु कुरणी कोम बाइकं बाकी कुरब मट्टका अल्लाह ताला मिस्तकुन्ना मेदुर कुरबा इम्तिहान तके एम्मीमा मुसीबत तम मेदुवेरी वनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिस्तकुन इम्तिहान कुरब मट्टका कुरमति कुरब मक्का मालोन में हदां कुरजेब अब मिया को अनेक विसलन में कबूल करंजे अनेक कमकी मी दुनिया का कुरिमति वा कोम्मे मुसीबत की अदि एनुम कोम्मे फागति कमके अल्लाह ताला हाजरतुम कुरिमति वा कमे कमुगा वी हिंदू कुरिमति वा कोम्मे नुतवनस कमे कोम्मे बालिमडु कमे गायं हेरे कट्टे कमुगा वियस्वस एफंद कित कुड कुड केकुळु में वेणे कमुगा न सेकं कमकी फाफ फुसवा देवा कमे कम एम वेजनम बलितक केत्तेरी वा हिंदुगा अलोन में हदां कुरम वे कमकी मी बालिमडु कमकी अल्लाह ताला के हजरतुन कुरमते कमे कमा केत्तेरी वानम ए बलितक के सबबुम फाफ फुसवा देवाने कम मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अदम वला गम हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़र अल्लाह बिहा खताया मुस्लिम का कुरिमति वा वरबली कमेव्यस बलिमडु कमेव्यस हिद्दति कमेव्यस कंबडु मेव्यस अदि एनो गिलम वेरि कमेव्यस फुम हिता मेव्यस එම්මෙ කුඩමිනුන් කට්ටෙක් හේරගෙන් තදුවී කමුගා වියස්
එකමකි ඒනාගේ ෆාෆත ෆුස්සවා දෙවවා කමෙක් කමුගා මනුවේ නුවේ හම මේක අලොන මෙන් දෙන් හදාන් කරම් වී කමකි අලොන මෙන් න කුරිමතිවා එම්මෙහා මුසීබත්තකුන් අලොන මෙන් සලාමෙක් කො දෙවවා ෆරාතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහු ගේ කුලදුම්වන්තකම ඕගාමන්තකම අලොන මෙන් රක්කාතරික මිලිබෙනේ මේක ඔයෙන් විස්නාදෙන් ජේ නුක්තායකි कोविड के वबाय आदि एनून रोगा तकुगा वेस मिस्तकुं वर बोड सिहतंगे बरक्का तेरिवे गादुर कमा मास्क लुमा सैनिटाइज करुमा अद्दोमा मिकंकं कोग्गेम वेस ए रोगा एन सलामे वेतो मसके कुरेबा मे कोलोन में असलु हदान कुरंजे कमकी मे रोगा यकी अलोन में एगेन सलामे वुमन अलोन में मसके कुरुं ए दीनुगा अंगाफेक्कम एकमको रोगा सलामे वुमा मी मसक्के कुरनी अलोन में दुनिया का गिन दोस्ते गतिबन एदिगेन अलोन में दुनिया दो को नुदियुमट्ट कयनु मी दुनिया का लब्बा फवा कोम्मे फुराने का विस अजल लब्बा फवे आदि दुनिया दो कुरंजे ए अलोन में मरुवेदाने का बिरुगन्न जेहेनी मरु मफहुगा अलोन में गे अमल तकया के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरतुगा कुहुट्टी हुंडन जे दुआ गन्न बिरेगे सबब तिमाय कुरेफावा हियो अमल तम मदवेदाने ति गन्न बिरेगे सबब अल्लाह ताला नहीं कुरेवि कंकमं अरागणे फवातिवे एकंकम कुरा हितामतगे सबब मि दुनिया कोम्मे फुराने वकिवेगेन दाहिंदु ए कोम्मे फुराने वेस एदेमुन दनी अलुन दुनिया फणुवा देवुमा ए नुकों दूकोल लेवुनो हियो अमल तक वेजा कुरुमट्टका एमिमा कोविड बदी गैस आदि एनून रोगाया का है आदि गुदरती मरकु मरवेगन दिया नमस मी दुनिया वकिमा हिसाबुन कोम नमिए गवेस फुराना एना के वेरी रब तबारक व तआला के हजरत गेंदवे हिंद हिसाबुन एना के हिसाब के वगुत फेशुनी मी दुनिया की आमद कुरुमुगे फुर्सत लिबिफावा वगुत मी दुनिया का है अमल कुरुमन अलन में फुर्सत लिबिफावनी आखिरत की अमल कुरुमें नुआ कुरे अमल तक जजा देवुमुगे अलन में बिरुगन्न भी हकीकी बिरुगतुमकी हे अमल त मधुफावा हालुगा नुत अलन में कुरे अमल तंग अल्लाह के हजरतुगा कबूल न करे दान कफद हालत गहवर दुनिया वाकी वेगन दियो एकम को मियदु मिसको बिरुगन्न नि दुनिया वाकी वेदान कमा दुनिया के उफदा आराम राहत कुलिवरा मजदुम वाकी वेगन दाती बयकु बिरुगन्न बिरुगतुमे कमुगा ही वफदा कोमने का कुरिन देने फदें गल्लुन तकुन सलामे कोद्देवने अल्लाह सुब्हानहु व तआला कं हदां कुरंजेबा बालिमडु कमा उन शिफा देवने अल्लाह सुब्हानहु व तआला कं अलोन में हदां को ईमान वांजेबा किरत कुरान का अल्लाह तआला वही कुरबने लनाम सूरतुगे 17 वनायतुगा वै यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु तबामी हुन्ना गेल्लुन देने भी कमे मेदुवरी व जनमा ए इलाहु मेनोवी एकं तेबामुगे कि मैं फिल्लवा देवाने एकम तेबामु उन सलाम को देवाने हेंगे विस्वराते नुए वै यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अदि तेबामी हुन्ना हेयो गोते मेदुवरिवुं तेबामी हुन्ना मेदुवरि नुए एकं दुरुवेगेन दानमेस ए अल्लाह ताला के हजरतुन कुरिमति वा कमेक कमगा मेनोवी नुए ए इलाह की हुरिया कमका हुरिया कम मोल देने वडगम वा हुरिया कमका कुलदुम अंतिला एं आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदक बिखैरिन फला राद लिफضله अल्लाह ताला तबामी हुन्ना गेल्लु में मेदुवरि वानमा एकम मेदुवरनी ए इलाहु के हजरतुन अदेकम फिल्लवा देवाने एकम कश्फ को देवाने हम फरात ए इलाहु मेनु नुए हम एफदन एकदांग काले के फाना हेयोक में इरादा कुरव्वा फिनमा ए इलाहोगे फضل बंत बेरकम हुरसाला एकं हिफाटा ने फराते बिस्म अलोन में नमादुगा यतिदादुगा क्या जिक्र तो उतरे में से मैंने अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिय लिमा मनाता ए अल्लाह ए अलमेंगे वेरी इलाह है बे इलाह देवी एच अलमेन मना कुराने हुरसलाने फराते नुए
adi ba ilahu alamenna nudemma alanmenna mahrum kurave chalonna hoda dene farata vesmuwe mi alonmenge aqida yaki hama ifadan balita ki mistakun islahwe taubawe haggutan adakon istighfaruko Allahge hazrata rujua wuma libe furusate alonmen handan kurambi kamaki balitakuge sababun alonmenna me kurimativa nutanavaskama kekulun takun alonmen mi duniya wakivedanakama alonmen ganna biregge sababun alonmenna egoen hiyokamaki aslo Allah taala ge zuratan alonmen rujuamu efada komme dandiwalegga timaya kurave hiyokam maduyati ve tima hiyo amal takam huraseleti ve namadunu kuraveti ve alonmen kamboduwana eyege hiyokamaki namaves hitama yaki alonmen muttamaga bali halate medure janama namada alukam ekibaba bayakutibeka bali halatu timanna meki bali ve ehme timanna medu namade nukuravene no talukan nukuravene ekam alonmen mifada komme halate gaves alonmenge vere rabbu tabarak wa taala ga zuratak uttamme namadukum alukan kurun ei diinu ga alonmen shraddha kamaki man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga iruketa hifeddu hek adi edua ha ittifaqun dimagi man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hayatu ge fankolo ga ekadefana livada ge darikadun ibrahim nandege wa darikadaku duniye dukore viduha emima e duahuge e hadisa ibrahim nabiya sallallahu alaihi wasallam darikadun duniya wakiuma gulegen ituru ekadefana nohano hitama kurevi e du iruketa hifuma vidigen misakum gunamun dia e hitama ettakai iruketa hifani nabiya sallallahu alaihi wasallam kurmati hitama ge sababun hindu ma nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani misakunna mukhatab kuraba keta namaz kuraba adi keta namaduga ekiya khutbaya misakunna ذكر الله عندما كرم بوهذا حديث قرآن إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله هم كشورون إيرا هندكي الله تعالى के कुलतुम वंतकमुगे हेकितको तेरें हिमेने इलाहुगे दे मखलूकुन्ने ला यंकशिफान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही एके तेरें एव्वेस मीहेग्गे maraka nota evves miyaku duniyan ufamuma guligenne kete nuhifane faida raaitum dhalika tiyabami hunna kete hifatam fenijjenama fad'u allah tiyabami allah du'aako wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu tiyabami namaduko allah takbiru kiya sadaqaakon hadasha efada komme nutanava sahadatega Allah ga hazrat rujua ve alukam ko dhikr kurma nabiya sallallahu alaihi wasallam irshad bani adi hadis furuto ga bani nabiya sallallahu alaihi wasallam kamed dame bodo wadam fina me kale fa namadan erumang avasya wada ganna em madabata khum alonu men aslu kuranje kamaki balimadu kam ge halatu gaya adi biruweri kam ge halattu ga alon men kurave hiyo amal tan itur kurum alon men kurefa wa faafata tauba alon men Allah taala ga hazrat rujua ve ilahu anduma kon namadu kon alukan kon ulum kurin denne ifadan mifada rogaya kun mifada wabaya kun salame buma masak kurumaki di mana kurakamennu ekamaku miduniye du kurumafauga alon men nangwe salamata rakkaterikamaki emihege aqida rakkateriko salame kurimiha emihege aqida shirukum ekkibako ekkawantakam ge aqida ge matiga sabito hurimiha miduniya dukura hindugan salam ekkan oti bid'atakum ekkibave sunnatu ge matiga demihure jamihaya miduniya dukura hindu salam ekkan oti emihege shahwatakum ekkibave salamatun hurimiha midune dokura hinduga salamakkan wati ghafilu kama ghaflat terikamun ekibabe Allah zikrukum handuma kurumuga demi hurijmiya
mi duniya dukura hindu salamekan oti hawa nafsuge emmeha edun takun ekkibave Allah taala yan ikhlas tariwa mihaya ehmima alonu menge sihhatu salamatum behettuma alonu men rogantaka balimadukamun salame vuma masakke kuroni miduniyega debitivuma miduniyega digu umuren alonu men devuma alonu men dua kurani he amal tak gina kuruma he amal tak gina koggen he gotuga deenuga enge vigotuga shirukum bariyave sunnatuge matiga he amal tak kurve mihaga amal tak menuvi Allah taala qabul kurabane efada miya ku menuvi duniya do kurumum vesena ka salamatne miya do alonu menna niveni demiyatumuge alama gossiye dive bombuna e alama ki neti fanawu menne abadan onna alam vima kiya bahekkanne gekam zuwanuge tereng miyadu ghairu muslimuge adakada taka hulaguge basmagu farita ifa kudinna makiyani rest in peace hamaje huma amankama kon ena den hamaje hilan onna utumeke ekamaku duniya dukura hinduga ena insana ge hayange feshane akhiratuge furtama manzila kurmatlani barzakh ke alama kurmatlani maruhipa malaikata e maru hippe mumma ekuga ena ge ruhu kavvala alun emburi fonuwa e foga e kavvaluga ena ya de malaikatun ena ge karyen ade e de malaikatun ge atuga mugure baakama be adi tin sualu kure e kavvaluge tin sualu e tin sualu sabitu kama ko jawabu deveni mi duniyega e gotuga de mi hurejje miha tibage rabbaki koba tibage deenaki koba adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ki kombe kalen heye mi tin suala ki alon men dudum bunam fasatin suala vies iman kama ki dudum kiya hitun te duko adi gunan to kon ya gota amalu kura kurun ehme madabate akhun muslima ka viti alon men balimadu kammuge halatu ga alon men agida bahattam vi go aneka skula sa ko midenna wainli kurin denne fadan mi darusta mi ge harevaru kurin medu kandegen dia alonu mi darustoga genestemun diei iman kammuge rukuntaka adi islam kammuge rukuntoge tereng komne muslima ka komne hen egun lazim kantata ehme janama shahadatuge de kalima kiya hinduga tawhiduge bata ekkawant Allah taala ekkawant kurumuga ilahuge uluhiyata rububiyata asma was sifat ebai ilahu ki fiyawa alokan hagwegen wahen ilah kunwa kama alutakунಗೆ evves kame rizugu devun diruwa maruhipe duniyege evves kamen hingawa rabawa farate ilahu fiyawa nuwa kama ilahuge ismu fultaka simu fulta ekkawanta kuruma ekuga den mu'minege macca wajibuge mani namadu qaim kurumattaka ena tahiru vegannane goen hina tahiru vegannane goen engejje nembima emme faum vidarusta nimigen dieruga najis takati ge nangane bunu babu najis takachki kobakama najis filwadum ge wahkaya istinja kurum ge adapto ge wah kalondu edarustoga dikuru kurin inshallah ya vidiken anna hina gatuma wudu kurum ge wahaka kurum ge darustoga ge nestena ya fauga namada alukamu ge baban alonu dana kurin dene fadan mi darus silsila ki muslimaka viti komne hen engun lazim kura kantatta e mawduge macca binafa darustake komne haftaege aditta dogere maghrib namaz fawte be fulunna baddal kodun gumiduga mirege darus nimala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.